ассалому алейкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 10 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо сарвазири ҷумҳурии Арманистон муҳтарам Никол Пашинян мулоқот намуданд. дар бохури масоили вобаста ба рушди ҳамкории ду кишвар баррасӣ шуд. Президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки мо ба таҳкими ҳамкорӣ бо ҷумҳурии Арманистон аҳамияти хоса медиҳем ва ба инкишофи онҳо дар тамоми соҳаҳо манфиат дорем. таъкид гардид ки заминаи ҳуқуқии муносибатҳо соҳаҳои муҳимро дар бар мегирад ва он имконият медиҳад ки аз иқтидори кишварҳо дар бахшҳои барои ҳар ду ҷониб судманд истифода шавад. ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, энергетика, нерӯи сабз, саноат аз ҷумлаи кооператсияи саноатӣ таваҷҷӯҳи зиёд гардид. ҷонно кардани фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ зарур шумурда шуд. афзоиши ҳаҷми гардиши мол, зиёд кардани савдои байни ҳамдигарӣ бо истифода аз имкону иқтидорҳои мавҷуда ва ташкилу баргузорсозии форумҳои тиҷоратӣ аз мавзуоти дигари суҳбат буд. ба рушди муколамаи байнипарлумонӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. оид ба рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои фарҳанг, маориф, сиёсати ҷавонон ва сайёҳӣ низ табодули афкор сурат гирифт. ҳамчунин атрофи масоили ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалию минтақавӣ, бахусус Созмони Милали Муттаҳид ва ҷонибдории ташаббусҳои глобалии якдигар гуфтугӯи судманд доир гардид. 10 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат иброз доштанд ки муколамаи мунтазами мо ба рушди ҳамкории кишварҳоямон такони тоза мебахшад. фаъолтар шудани робитаҳои байнипарлумонӣ ва фаъолияти гурӯҳҳои дӯстӣ таъкид карда шуд. ба таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, тавсеяи сармоягузорӣ ва афзоиши ҳаҷми гардиши мол таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. ҳамкории сохторҳои марбута барои роҳандозии фаъолияти муштарак дар минтақаҳои озоди иқтисодии ду кишвар ва истеҳсоли молҳои содиротӣ аз ҷумла дар бахши коркарди маҳсулоти кишоварзӣ зарур шумурда шуд. густариши ҳамкорӣ дар самтҳои ояндадори саноат, бунёди паркҳои технологӣ ва татбиқи лоиҳаву барномаҳои иқтисодӣ аз мавзуоти дигари суҳбат буд. дар соҳаи нақлиёт, парвозҳои мунтаззам миёни пойтахтҳои ду кишвар ва истифодаи имконоти транзитӣ барои интиқоли бор муҳим арзёбӣ гардид. дар бахшҳои фарҳангию гуманитарӣ дар бораи баргузории рӯзҳои фарҳанг ва афзун намудани шумораи бурсияҳои таълимӣ барои ҷавонони Тоҷикистон табодули андеша сурат гирифт. ҳамчунин аз сатҳи ҳамкорӣ дар чорчӯби созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ изҳори қаноат карда шуд. 10 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ҷаласаи шӯрои санони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко мулоқот намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ҳамкорӣ бо шарики стратегии мо ҷумҳурии Беларус аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии мост ва мо ба он манфиат дорем ки муносибатҳои байни кишварҳоямон бо мазмуни нав ғанӣ гарданд. зарурати рушди ҳамкории байнипарлумонӣ ҳам таъкид карда шуд. ба масоили рушду густариши робитаҳо дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, кишоварзӣ ва саноат таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. сарони давлатҳо барои бештар фаъол гардонидани кори комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, шӯрои соҳибкорони Тоҷикистону Беларус, ҳамчунин гурӯҳи кории муштарак оид ба рушди ҳамкории сармоягузорӣ изҳори алоқамандӣ намуданд. дар бахши кишоварзӣ ба масъалаи афзоиши ҳаҷми содироти меваю сабзавот ва пахта ба Беларус ва таъсиси корхонаҳои муштараки коркарди маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. рушди ҳамкории фарҳангию гуманитарӣ ва маориф ҳам аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд.
барои густариши робитаҳо дар бахши тандурустӣ ташкили корхонаҳои истеҳсоли доруворӣ ва тайёр кардани кадрҳои соҳа табодули афкор сурат гирифт. Дар доираи ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ ҷонибдори ташаббусҳои ҳамдигар дар арсаи ҷаҳон таъкид гардид. 10 октябр дар қасри миллат таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. Дар суханрониҳо таваҷҷӯҳи асосӣ ба такмили фаъолияти созмон, тавсеяи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, нақлиётиву логистикӣ, ҳамгироии рақамӣ, ҳамчунин таъмини суботи энергетикӣ ва пешбурди фаъолонаи ҳамкории башардӯстона равона гардид. 10 октябр дар қасри миллат таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар маҳалли баргузории ҷаласа меҳмонони олиқадрро роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як самимона пазироӣ намуданд. барои иштирок дар ҳамоиши сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев, сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимҷомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, президенти Федератсияи Русия Владимир Путин, президенти Туркманистон Сердард Бердимухамедов, президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва дабири кулли Иттиҳоди давлатҳои мустақил Сергей Лебедев ба қасри миллат ташриф оварданд. пас аз ба ҳам омадани иштирокдорони ҷаласа нахуст маросими аксбардории якҷояи сарони давлатҳо баргузор шуд. сипас ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кори худ оғоз кард. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарони кишварҳо ва аъзои ҳайатҳои расмиро ки ба Тоҷикистон ташриф оварданд самимона хайрамақдам гуфтанд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон дар соли раёсати худ дар иттиҳод дар ҳамкории зич бо кишварҳои иштирокдор ва кумитаи иҷроия фаъолияти форогиро баҳри татбиқи самараноки ҳадафҳои пешбинишуда идома дод. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор намуданд ки фаъолияти Тоҷикистон ҳамчун кишвари раисикунандаи иттиҳод ба ноил гардидан ба натиҷаҳои амалӣ дар рушди ҳамкорӣ дар доираи созмон нигаронда шуда буд. дар идомаи ҷаласа ва суханронии худ президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки таваҷҷӯҳи асосӣ ба такмили фаъолияти созмон, тавсеяи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, нақлиётиву логистикӣ, ҳамгироии рақамӣ, ҳамчунин таъмини суботи энергетикӣ ва пешбурди фаъолонаи ҳамкории башардӯстона равона гардид. ҳамзамон ба таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва муқовимат ба хатару таҳдидҳои муосир аҳамияти хоса дода шуд. дар ин робита дар ҷаласа масоили мубрами ҳамкории муштарак дар соҳаи амният аз ҷумла мубориза бо терроризму экстремизм, таҳкими ҳамкории сарҳадиву низомӣ баррасӣ гардид. гуфта шуд ки изҳороти бахшида ба 80-солагии таъсиси Созмони Милали Муттаҳид иродаи умумии кишварҳои иттиҳодро барои таҳкими сулҳу амнияти байналмилалӣ инъикос менамоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аҳамияти қабули қарорҳо оид ба ташаббуси Иттиҳоди давлатҳои мустақил плюс ва додани мақоми нозир ба созмони ҳамкории Шанхай дар назди Иттиҳоди давлатҳои мустақилро таъкид карда, ин иқдомро ҳамчун қадами муҳим дар густариши робитаҳои байналмилалии созмон арзёбӣ намуданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки таҳкими муколамаи фарҳангҳо ва густариши ҳамкории гуманитарӣ ба ҳифзу ғанигардонии мероси умумии фарҳангӣ ва таҳкими рӯҳи ҳамраъӣ дар доираи иттиҳод мусоидат менамояд. зикр гардид ки Тоҷикистон омодагии худро барои идомаи фаъолонаи талошҳо баҳри тавсеяи ин самти ҳамёрӣ таъкид менамояд. ҳамчунин сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамаи кишварҳои иштирокдор барои мусоидати судманд дар ҷараёни раёсат ва саҳми онҳо дар татбиқи ҳадафу вазифаҳои консепсияи раёсати Тоҷикистон изҳори
سپاس نمودند. در فرجام سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کشور دوست و برادر ترکمنستان را به مناسبت به عهده گرفتن ریاست مینبعده در اتحاد تبریک نموده با پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمخمدوف در تطبیق هدفهای پیش بینی شده برای تحکیم مینبعده همکاری سودمند بین کشورهای اشتراکدار سازمان اتحاد خواهان موفقیت شدند. پس از سخنرانی همه سران دولت‌ها و گزارش دبیر کل اتحاد دولت‌های مستقل سندهای دخلدار قبول کرده شد. در همین جا پس از امضای سندها میخائیل شویدکوی همرئیس ریاست خزینه بین دولتی همکاری بشردوستانه کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل عضو شورای اتحاد دولت‌های مستقل باید به همکاری‌های بشردوستانه نماینده مخصوص پرزیدنت فدراسیون روسیه باید به همکاری‌های بین المللی بشردوستانه قرار ریاست خزینه بین دولتی همکاری بشردوستانه کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل را درباره سرفراز گردانیدن رئیس شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مدالی برای خدمت‌ها در رشد همکاری‌های بشردوستانه اعلان نمود. پس از مراسم سپاریدن جایزه سرور دولت ما در سخنرانی جنبستی به خزینه بین دولتی همکاری بشردوستانه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برای بهای بلند به دستاوردهای او اظهار سپاس نموده تاکید داشتند که این جایزه را اعتراف بلندی سهم تمام مردم تاجیکستان در رشد رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری در دایره اتحاد دولت‌های مستقل می‌دانند. سپس پیشوای ملت به اشتراکداران همایش برای کار پرمحصول عرض سپاس نموده نشست را پوشیده اعلان کردند. امروز در شهر دوشنبه از روی نتیجه‌های جلسه شورای سران دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل با اشتراک وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین موحریدین و دبیر کل اتحاد دولت‌های مستقل سرگئی لبدوف نشست مطبوعاتی دایر گردید. خورشید نجمیدین گزارش می‌دهد. در شهر دوشنبه از روی نتیجه های جلسه شورای سران دولت های اشتراکدار اتحاد دولت های مستقل که تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برگزار گردید با اشتراک وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین موحریدین و دبیر کل اتحاد دولت های مستقل سرگئی لبدوف نشست مطبوعاتی دایر گردید. ضمن نشست مطبوعاتی سیراج‌الدین موحریدین تاکید کرد که جلسه شورای سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل در فضای کاری سازنده و سودمند دایر شد. اطلاع داده شد که سران دولت‌ها مسئله‌های مهم همکاری منطقوی و بین المللی را بررسی نموده اوید بر راه‌های تحکیم همکاری منبعده در دایره اتحاد تبادل نظر کردند. وزیر کارهای خارجی تذکر داد که طبق نتیجه‌های جلسه قرارهای مهم از جمله درباره تأسیس قالب نوی همکاری با نام اتحاد دولت‌های مستقل پلوس و دادن مقام ناظر به سازمان همکاری شانگهای در نزد اتحاد قبول گردیدند. اظهار اطمینان کرده شد که این تصمیم‌ها به فعالیت بین المللی اتحاد مساعدت نموده آبرو و موقع آن را در عرصه جهانی باز هم تحکیم می‌بخشند. همچنین تاکید گردید که در دوره ریاست تاجیکستان مرحله دومی برنامه عملها اوید به تطبیق استراتژی رشد اقتصادی موافقه و قبول گردید. اینچنین سازشنامه بین حکومتی درباره رشد صنعت وزنین ماشینسازی به امضا رسید که با تشبث تاجیکستان تهیه و در بخش انرژتیک اعلامیه اوید به همکاری در تامین امنیت انرژتیکی منطقه قبول کرده شد. سیراج‌الدین موحریدین اظهار نمودند که با ابتکار تاجیکستان در ساحه نقلیات استراتژی رقمی کنانی دالان‌های اساسی نقلیاتی مولتی مدلی دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل
таҳия гардид. Сергей Лебедев дар навбати худ аз номи Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба роҳбарияти Тоҷикистон барои раёсати самаранок дар иттиҳод изҳори сипос намуд ва таъкид кард, ки ҳамаи ҳадафҳои дар давраи раёсат пешбинишуда пурра амалӣ гардиданд. ӯ ҳамзамон иттилоъ дод, ки бо қарори сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил ваколатҳои ӯ ҳамчун дабири кул барои як давраи дигар тамдид гардиданд ва изҳор дошт, ки барои таҳкими ҳамкорӣ байни давлатҳои аъзо фаъолиятро идома медиҳад. Сергей Лебедев афзуд, ки ҷаласаи душанбе бори дигар иродаи кишварҳои узви иттиҳодро ба густариши муколамаи сиёсӣ, тавсеяи ҳамкории иқтисодию гуманитарӣ ва таҳкими амнiyatu суботи минтақавӣ тақвият бахшид. Дар Фарҷом Сироҷиддин Муҳриддин изҳор дошт, ки баргузории муваффақонаи ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Душанбе далели равшани самараноки ин қолаби ҳамкорӣ ва нақши он дар таҳкими субот ва ҳамсоягии нек дар минтақа мебошад. ёдовар мешавем, ки аз 1 январи соли 2026 раёсат дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Туркманистон мегузарад. Даҳуми октябр президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев пас аз иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадро сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. دهم اکتبر پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم سادیر ژاپارов بعد از اشتراک در همایش آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل به وطن برگشتند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مهمان عالی قدر را سروزیر کشور قاهره رسولزاده و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. دهم اکتبر سروزیر جمهوری ارمنستان محترم نیکول پاشینیان بعد از اشتراک در جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به وطن برگشتند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مهمان عالی قدر را سروزیر کشور قاهره رسولزاده و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. دهم اکتبر پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدov پس از اشتراک در همایش آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل به وطن برگشتند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مهمان عالی قدر را سروزیر کشور قاهره رسولزاده و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. دهم اکتبر پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو پس از اشتراک در جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به وطن برگشتند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مهمان عالی قدر را نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان گسیل نمودند. دهم اکتبر پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف بعد از اشتراک در همایش آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به وطن برگشتند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مهمان عالی قدر را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهره رسولزاده و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. دهم اکتبر پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژامارت توقایف پس از اشتراک در همایش آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل به وطن برگشتند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژامارت توقایف را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهره رسولزاده و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند.
ҷараёни омодагӣ ва раванди ҳамоишҳои сатҳи олӣ баррасии масоили муҳиму глобалӣ ба рӯҳияи болидаи созанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон чун рӯйдодҳои пуршукӯҳ дар сархати хабарҳои расонаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ қарор гирифт. Инак бо дар назардошти афзудани таваҷҷӯҳ ба Тоҷикистон кишвари мо хоса зарфиятҳои пойтахт шаҳри Душанбе ҳамчун макони сайру саёҳат дорои табиати зебо, таърихи бою пурғановат ва ҳунарҳои нотакрори мардумӣ аз ҷумла шаҳри сабзу макони баргузории ҳамоишҳои сатҳи баланд дар шабакаҳои телевизионӣ, рӯзномаву маҷалла ва сомонаҳо пайи ҳам инъикос ёфт. Дар ин росто ҳамоишҳои навбатии муколамаи Осиёи Марказии Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо дурнамо аз ҷониби расонаҳо тарғибу ташвиқ карда шуд. Фахриддини Муҳаммад Юсуф гузориш медиҳад. сиёсати муваффақ кишвари гулпӯш пешоҳангу ташаббускор ва тарғибгари ҳадафҳои олии баҳри некӯҳории башарият таваҷҷӯҳ ба муваффақиятҳо дастовардҳо ва дар ин раванд табиати зебоманзару бишосӯи Тоҷикистон аз ҷониби коршиносону воқеънигорон ва таҳлилгарони ҷаҳон то рафт бештар мегардад. Веб-дипломатия дар шароити ташвишовари ҷаҳони муосир умумияти ҳадафу вазифаҳое ки дар назди давлатҳо пешомад зарурати рушду таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигариро бар пояи дӯстӣ, эътимод ва ҳамкории судманд татбиқ сохт. Ин аст ки расонаҳои хориҷӣ дар баробари инъикоси пешрафту самараҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки пайваста сурат мегирад дар рӯзҳои баргузории ҳамоишҳои сатҳи баланд дар доираи ҳамоиши Осиёи Марказии Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамзамон барои халқу миллатҳои ҷаҳон макони дорои табиати зебову шаҳри гулпӯш, осорхонаҳои пурганҷу тамошобоб, ёдгориҳои нигорандаи асарҳои кӯҳан аз мероси гардонбаҳои миллати тоҷик ва кишвари бишосову ташаббускор будани Тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. Беспрецедентные меры безопасности и беспрецедентные меры гостеприимства. Осенний Душанбе расцвел как весной. Высажено 2 миллиона цветов. К приезду гостей парки, скверы города украсили цветами. Душанбе буквально утопает в цветах. На центральных проспектах вот такие цветочные ковры. Их высаживали несколько месяцев, ведь здесь больше 1000 цветов. Есть даже горная лаванда. шаҳри Душанбе пойтахти гулҳо, маркази иқдомот, дурнамо барои ояндаи нек буд Душанбе ва як қатор дигар шиорҳои тарғиботӣ дар рӯзҳои баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд дар ҳошияи ҳамоиши Осиёи Марказии Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил чун сархати хабарҳои рӯзномаву маҷалла, сомонаҳои иҷтимоӣ, телевизионҳо ва дигар васоити хабаррасон таваҷҷӯҳи оламиёнро ба кишвари мо ҷалб сохт. В диком восторге от Душанбе никто не ожидал. Я был в 50, вот считай, уже двух странах и считаю, что Душанбе самый цветущий город из всех, которые я видел. В оранжерею превратили аэропорт, национальные флаги выложили из роз. Такой вот прием на высоте. На улицах звучит музыка, но самая привлекательная мелодия – журчание фонтанов. Это во всех смыслах жаркий прием. видеороликҳо ва лавҳаҳои ҷолиб вобаста ба пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ва инъикоси зебоии шаҳр, хусусан музаффарияту имконоти табиӣ тавассути расонаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ аз бештар шудани таваҷҷӯҳ ва дар мадди назар қарор доштани кишвари мо дарак медиҳад. имрӯз дар раванди ҷаҳонишавӣ ва омезиши тамаддунҳо ки бо падидаҳои мухталиф хусусан сиёсиву иқтисодӣ, табиӣ ва фарҳангӣ ҷараён дорад, мавқеи устувори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти умумибашарӣ бо ташаббусҳои созанда ва пешоҳангиҳо эътимод ва майли ҷаҳониёнро ба Тоҷикистон бештар мегардонад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати сиёсати хориҷии худ ки дар заминаи низоми дарҳои кушода татбиқ мешавад, тавонист на танҳо равобити судмандро бо давлатҳои хориҷ нигоҳ дорад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ ки бар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. маҳз бо такя ба ин зарфият аз ҷониби инъикоскунандагони васоити ахбори оммаи хориҷӣ, фаъолнокии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи узвият дар созмону ташкилотҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ дар ҳалли ин ё он масоил намоён баҳогузорӣ гардида, услуби шаҳрдорӣ, сабзкорӣ ва меҳмоннавозии хос комилан беҳамто унвон карда шуд. пойтахти тоҷикистони зебоманзар шаҳри дилорои Душанбе рӯз аз рӯз зебову назарабо гашта ба шаҳри пешрафтаву муосир табдил ёфтааст. рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти кишвар ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад,
душанберо чун шаҳри ҳамешасабз, макони сайру саёҳат ва пойтахти амнтарин муаррифӣ кард. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. шаҳри душанбе, пойтахти зебо ва ҳамешаҷавони тоҷикистони соҳиби истиқлол, имрӯз ба яке аз зеботарин ва ободтарин шаҳрҳои минтақа табдил ёфтааст. кӯчаву хиёбонҳои гулпӯш, биноҳои муосир ва инфрасохтори рушдёфта ба душанбе ҷилои хос мебахшанд. имрӯз душанбе на танҳо маркази сиёсиву фарҳангии кишвар, балки макони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд ва нишастҳои байналмилалӣ мебошад. шаҳре ки бо зебоӣ, субот ва рӯҳияи тозаи худ меҳмононро бо меҳрубонӣ истиқбол мегирад. дар доираи тадбирҳои созандагӣ ки солҳои охир бо ташаббуси раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ мешаванд. пойтахт на танҳо симои зебо гирифтааст, балки ба шаҳри рушдёфта ва пешрафтаи ҷаҳони муосир табдил ёфтааст. шоҳроҳҳои асфалтпӯш, гулгашҳои сабзу тароватбахш, иншооти хизматрасонӣ ва марказҳои сайёҳии сатҳи баланд аз он шаҳодат медиҳад ки рушди устувори шаҳр дар меҳвари сиёсати иҷтимоиву иқтисодии роҳбарияти он қарор дорад. тибқи стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 шаҳри Душанбе дорои захираҳои бои сайёҳӣ буда, инфрасохтори мукаммал ва имкониятҳои фаровони он барои рушди ин соҳа мусоидат мекунад. имрӯз кӯчаву хиёбонҳои пойтахт бо гулҳои рангоранг ва нақшу нигори миллӣ оро ёфта, биноҳои баланди замонавӣ симои Душанберо ба шаҳри афсонавӣ шабеҳ месозанд. من یحیی هستم، از ایران اومدم. فکر میکنم تو کشور خودم هستم چون همه فارسی صحبت میکنن. فرهنگاتون، غذاهاتون، رفتاراتون همه شبیه به ما. خیلی خوشحال شدم، دوست داشتم و سعی میکنم بازم بیام تو کشور شما و به دوستانم هم میگم که بیان از این کشور دیدن کنن. کشور خیلی خوبیه، خیلی باصفاست، لذت بخشه و فعلا هم میچرخیم در کنار دوستامون، با اونا داریم صحبت میکنیم. امسال خیلی زیباتر شد نسبت به سال قبل. چیزی که سال قبل بودم خود تغییرات خوبی داشت، مثلا همینجا میخورده، سال قبل اینجا بودم. امسال خیلی قشنگتر و زیباتر شده نسبت به پارسال. فضاش خیلی خوب بود، خیلی دلنشین بود، لذت میبره آدم، فکر میکنه بهاره. شما فصل‌ها رو خوب اجرا کردین اینجا. خیلی خوبه. Михаил Лавринович, первый раз в Таджикистане. Мы приехали с женой посмотреть Панские горы, 7 озер, вот Пиджикент. Очень красиво, вот хожу, брожу по центру, ну класс, как бы мне очень нравится. Хочется через какое-то время вернуться, досмотреть то, что не видел. шабона дар кӯчаву гулгашҳои пойтахт сокинону меҳмонон бо эҳсоси ифтихор аз амнияту ободӣ дар муҳити орому зебо сайру гашту истироҳат мекунанд. мо шукр мекунем ки дар ин ватани ободу озод зиндагӣ мекунем. рӯз аз рӯз шаҳри мо гулгулшукуфон шуда истодааст. мо фахр мекунем ва миннатдории худамонро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем ки ин қадар ҳама ҷоро гулзору обод кардааст. Ассалому алайкум, мен исмам Озодбек. من озодбек аз ҷумҳурии ӯзбекистон дар шаҳри душанбе таҳсил мекунам. шаҳри душанбе ба ман хеле писанд аст. дар шаҳри душанбе халқҳои ӯзбек, қазоқ, қирғиз хеле бисёр ҳастанд. ба ман бисёртар табиаташ, меҳмоннавозиаш ва гашту гузор кардан шабонгаҳ дар боғу гулгаштҳояш хеле писанд аст. меҳмондӯстлиги махсусан дар арафаи баргузории ҷаласаи сарони давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил шаҳри Душанбе боз ҳам зеботар ва диққатҷалбкунанда гардида омодагиҳо барои пазироии меҳмонони сатҳи олӣ бо масъулият ва завқи баланди меъморию шаҳрсозӣ анҷом дода шудааст. имрӯз Душанбе на танҳо рамзи давлатдории миллӣ, балки оинаи равшани пешрафти Тоҷикистони навин аст. шаҳре ки бо зебоӣ, субот ва рӯҳияи эҷодкоронаи сокинонаш рӯ ба ояндаи дурахшон дорад. татбиқи нақшаву барномаҳои мукаммал ва амалисозии тадбирҳои ободонию созандагиҳо дар ноҳияи Балҷивон мароми тоза дорад. ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сокинон омодагиҳои сатҳи баландро вусъат мебахшанд. гузориши Олим Носирзода. сокинони ноҳияи Балҷивон бо ифтихор аз фазои рӯҳбахши кишвари соҳиби истиқлол дар натиҷаи фаъолияти самарабахши меҳнатӣ нишондодҳоро дар ҳама бахшҳои хоҷагии халқ афзоиш дода истодаанд. айни замон талошу заҳматҳои сокинони ноҳия баҳри омодагии сазовор ба истиқболи ҷашни пурифтихори миллӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ равона гардидааст.
طبق معلومات وابسته به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بلجوان بنیاد 257 انشاءات نقشه‌گذاری گردیده تطبیق زیاده از 200 لایحه آن با جلب مبلغ‌های غیر بودجتی در نظر داشته شده است. از شمار انشاءات جشنی تاکنون 180 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته است که 70% اجرای نقشه را تشکیل می‌دهد. همه آن دستاورد و پیشروی‌هایی که ساکنان ناحیه بلجوان با آن نائل گردیدند محض ثمره استقلال دولتی میباشد. امروز ساکنان ناحیه با شکرگزاری از ثمره استقلال یکدلانه در آبادانی ناحیه سهمگذاری کرده ایستادند. در زمینه اجرای لایحه‌های پیش بینی شده تدریجاً بنیادکاری و سازندگی‌ها در ناحیه افزایش یافته با تامین آبادانی و پیشرفت سطح نیکوحوالی مردم نیز به مراتب رو به بهبودی دارد. حالا مرحله اولی کارهای ساختمانی بنیاد بینای نو و زمانوی ریاست مالیه در مرکز ناحیه آغاز یافته کار در این سمت جریان دارد. طبق اطلاع حدود ناحیه بلجوان را حالا 4 دریا می‌گذرد، از جمله دریای تلخک، آبی تیره، آبی مزار و دریای سرخاب. با مقصد پیشگیری خوف رخ دادن حادثه‌های طبیعی روند کارهای ساحل مستحکم نمایی نیز وسعت داده می‌شود. ناحیه بلجوان که همسال استقلال دولتی است عین زمان در حال رو به رشد است. سرعت بخشیدن روند کارهای ساختمانی در بنیاد انشاءات گوناگون تعیینات، وسعت آبادانی و سازندگی‌ها و تطبیق دیگر هدف‌های مهم و شایسته در ناحیه از مرام و مقصدهای اساسی ساکنان در زمینه اجرای نقشه چاره‌بینی‌های معین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه به استقبال جشن پرافتخار ملی میباشد. حالا جهت آمادگی‌ها به مناسبت استقبال این جشن فرخنده در سطح بلند ادامه دارد. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه بلجوان، اخبار. ساکنان جماعت دهات نوری بخش ناحیه دوستی با جانبداری از سیاست آبادگرانه راهبریت دولت و حکومت مملکت تصمیم گرفتند که راههای محلی بین دهه‌ها را پررم منفرش نمایند. گزارشی همکاران ما. عزم و اراده قوی و بنیادکارانه اهل جماعت دهات نوریبخش ناحیه دوستی به آن باعث گردیده است که کارهای سازندگی در محل بیشتر و راههای محلی منفرش گردد. طی 2 ماه است که ساکنان دهات مذکور برابر دیگر اقدامهای سازندگی همچنین به تعمیر و منفرش کنی راهها نیز توجه خاصه ظاهر نموده ایستادند. این تدبیر با سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی، ساکنان و صاحبکاران محلی و شخصان نیت سفر حج داشته دهات در دایره سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی راهاندازی و عملی گردیده ایستاده است. 2 ماه شد که راه اسفالت میکنیم، گفتم مصلحت کردیم مردم قطعی سوم جمع کردیم. ما خودم حج رفتنی بودم، حج نرفتم، همین سوم اسفالت استفاده کردیم، همین اسفالت سر کردیم. همینجا 1.5 کیلومتر همینجا اسفالت میشود و 1 کیلومتر دیگرش با راه دیگری هستی و آینده در میمونیم. نصیب باشه اونجا هم اسفالت میکنیم برای آبادانی وطن، آبادانی قشلاق. کوشش میکنیم که همین در آینده آباد شود. در دایره چنین اقدام سازندگی اهل جماعتچگی هدف به آن روانه نمودند که با 3 کیلومتر دیگری راههای تعمیر طلب محل را تعمیر و منفرش گردانند. در حدود ناحیه 345 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته 39 کیلومتر راههای بین المللی موجود است که از این دوام سال 2025 60 کیلومترش با سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی و 8 کیلومترش با اقدام ساکنان و صاحبکاران و باقی مانده توسط لایحه و دیگر سرچشمه‌های درآمد تعمیر و منفرش گردیده ایستادند. ساکنان دهات نوری بخش در آبادانی سهم خودون را گذرانده ایستاده است. عین حال ما در یک جایگی محله تصمیم گرفتیم که 2 کیلومتر راه را اسفالت کنیم. تا 2 ماه که است که ما این کارها ادامه دارند، ما کوشش میکنیم که آینده دیگر کارها را انجام رسانیم. بود 3 کیلومتر دیگر نقشه داریم. طبق اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دوستی در آینده تمام راههای به تعمیر نیاز داشته حدود ناحیه را منفرش نموده بهر رفت و آمد به ممنوعیت ساکنان و همه گونه واسطه‌های نقلیات شرایط ضروری فراهم آورده می شود. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، دولت فیض الله، ناحیه دوستی، اخبار.
давоми солҳои охир дар шаҳри хуҷанд бо татбиқи нақшаи генералӣ ва истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо бунёди иншооти таъиноти гуногун ба хусус соҳаҳои маориф, фарҳанг, тандурустӣ, варзиш, биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, марказҳои калони савдову хизматрасонӣ дигаргуниҳои куллӣ ба амал омадааст. дар идомаи корҳои сохтмонӣ инфрасохтори хизматрасонӣ ба шаҳр ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонида мешавад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. нақшаҳои мукаммали созандагӣ дар шаҳри хуҷанд ки барои 5 сол таҳия ва давоми 4 сол ин ҷониб мавриди амал қарор дорад, бунёд, таъмиру навсозии 950 иншоот дар ҳамаи самту соҳаҳоро дар бар мегирад. дар назди муассисаи таълимии рақами 14 ва 7, гимназияи рақами 1 ва 4, биноҳои иловагӣ ва дар маҳаллаҳои шаҳр бунёди биноҳои муассисаҳои томактабӣ идома дорад, ки дар умум 10 бинои синфхонаҳои иловагӣ сохта мешавад, ки барои таълими 5000 нафар хонанда дар 2 баст ва фарогирии 1000 нафар кӯдакон ва муассисаи томактабӣ шароит фароҳам мегардад. бинои иловагии гимназияи рақами 1, ки аз рӯи лоиҳа чорошиёна мешавад, идомаи тадбирҳои беҳтарсозии шароити таълим буда, тибқи лоиҳа барои фарогирии 1400 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. طبق دستور هدایت‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عین حال در شهر خوجند با مبلغ‌گذاری اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، ساختمان 4 بینای محتشم و لایحه‌ای در نزد بیمارخانه کلینیکوی رقم 1 شهری، بیمارخانه بچگانه ولایت، مرکز سرطانشناسی و مرکز کلینیکوی اندوکرینولوژی ولایت سوخت برای 650 کت بستری ادامه دارد که در آینده شرایط و اصولهای معاصر طبابت و جراحی و استفاده از تکنولوژی معاصر راه اندازی می‌گردد. فضای صلح و ثبات، بهتر شدن امکانات‌ها جهت جلب سرمایه، رشد ساحه صاحبکاری در محله‌های شهر خوجند از روی لایحه زمانوی با طرح معماری معاصر بناهای بلندآشیانه استقامتی قامت می‌افرازند که از جانب شرکت‌های ساختمانی وطنی بنیاد می‌شود. در آشیانه‌های اول بناها توقفگاه نقلیات، مرکز خدمت‌رسانی و آشیانه‌های بالایی برای زیست و زندگی اهالی شرایط سازگار فراهم می‌گردد. در روند کارهای آبادانی و سازندگی با زیاد شدن بناهای استقامتی، انشاءات معموری، کار و خدمت‌رسانی، بنیاد خط نو تشناب در محله‌های نوبنیاد 14 15 و از نوسازی خط تشناب در خیابان به نام رحمان نبیف و کوچه گگرین مرکز شهر خوجند از تدبیرهای مهم بهترسازی نظام خدمت‌رسانی کمونالی و ساکنان شهر محسوب می‌یابد. در این موضوع با واسطه تکنیکا قبورهای قطرشان 800 میلیمتر نظام شبکه و پایگاه پرتوبرداری نو کرده می‌شود. خط پرتوابی کوچه گگرین و خیابان رحمان نبیف را قبور 800 قطرش وصل کرده ایستاده‌ایم که درازیش این تا باغ کمال خوجند 2300 متر میباشد. توسط این خط یک قسم کوچه رحمان نبیف قبورهاش وصل کرده میشه تشنابش که در خیابان رحمان نبیف بسیار بیناهای بلندآشیانه ساخته شده ایستاده است. از همین سبب همین قبورها را نو کرده ایستاده‌ایم. در شهر خوجند مرکز مأموری ولایت سوخت برابر بنیاد ساختمان‌ها در ساحل راست دریای سیر با تشکیل راهروهای آباد، نشستگاه‌های استراحتی، نصب تجهیزات ورزشی، نقطه‌های خدمت‌رسانی برای سیر و استراحت همگان، مهمانان و سیاحان امکانات مساعد فراهم آورده شده است. ساکنان شهر تدبیرهای مهم سازندگی و آبادی، بهتر شدن سطح زندگی، آرامی و آسایشتگی را محض ثمره استقلالیت دولتی، سیاست سازنده و آبادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ارزیابی می‌کنند. дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ки аз соли 2022 оғоз гардид, дар шаҳри Конибодон 596 иншооти гуногун таъинот бунёду навсозӣ карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри Конибодон ки бештар аз 220 000 аҳолӣ зиндагӣ дорад, давоми солҳои охир дар ҳама самту соҳаҳо пешравию дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд омада, сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. ҳоло дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кору амали сокинон барои тақвият ёфтани тадбирҳои созандагию ободонӣ равона шудааст ва дар заминаи дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати кишвар дар баробари маркази шаҳр инфрасохтори деҳот низ мукаммал мегардад.
бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, мактабу кӯдакистонҳо, бунгоҳу марказҳои саломатӣ, майдончаҳои варзишӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ, кашидани хатти обу барқ ва таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ асоси нақшаи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро ташкил медиҳад. соли 2022 714 иншооти таъиноташ гуногун ба нақша гирифта шуда буд. То имрӯз 596 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ҳамин кӯчаҳои марказии шаҳр мувофиқи нақшаи генералӣ ки ба ҳисоб гирифта шудааст, бисёр биноҳои баландошона бо лоиҳаҳои тарҳи замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. дар бештари онҳо корҳо аллакай идома дорад. дар ин баробар марказҳои савдо ва хизматрасонӣ бунёд шуда истодааст, ки ин корро ҳам соҳибкорон амалӣ менамоянд. ибтикороти дигаре ки имрӯзҳо дар ҳоли амалишавӣ қарор дорад, ояндаи дурахшони насли наврасро таъмин месозад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба бунёди кӯдакистонҳо, ки 28 декабри соли 2024 дар паём ироа гардид, дар шаҳри Конибодон барои фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти то мактабӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. имрӯзҳо дар ду деҳоти шаҳри Конибодон, Пулодон ва Ҳамробоев ҷиҳати иҷрои супориши зикршуда сохтумони 3 кӯдакистони замонавӣ идома дорад, ки баъди ба истифода додани онҳо бештар аз 500 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, шароит ва имконият боз ҳам беҳтар мегардад. дар деҳаи Ниёзбеки ҷамоати Кӯҳандиёр бошад, бунёди бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 идома дорад. бинои таълимӣ аз 2 ошиёна иборат буда, бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд бунёд карда мешавад. дар роҳи расидан ба ҳадафҳои муайяншуда дар баробари сохта ба истифода додани иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти маҳал қарор дорад. соли равон ин раванд асосан дар деҳот тақвият ёфта, бо саҳмгузории мақомоти маҳал, соҳибкорон ва аҳолӣ бештар аз 30 километр роҳҳои мошингард пурра мунфарш карда шуд. барои иҷрои корҳо аз техникаю механизми роҳсозии муассисаи давлатӣ нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр истифода гардид. ҳоло кормандони ин муассиса барои сипарӣ намудани фасли зимистон омодагӣ мебинанд. муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Конибодон барои зимистонгузаронии солҳои 2025-26 ба пуррагӣ омода мебошад. аз рӯи нақша маводи зиддилағзиш 450 метр куби, ҳезум 15 куб, ангишсанг 4 тонн ба пуррагӣ иҷро ва сӯзишвории дизели 1500 литр захира карда шудааст. ва муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Конибодон техникаи роҳдориро ба пуррагӣ 9 адад барои зимистонгузаронии солҳои 2025-26 омода кардааст. ҳамин тавр дар шаҳри Конибодон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагию ободонӣ вусъат ёфта, дар асоси нақшаи тасдиқшуда то моҳи сентябри соли 2026 боз зиёда аз 100 иншооти дигар сохта ба истифода дода мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, шаҳри Конибодон, ахбор. дар ноҳияи шаҳри нав корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром идома доранд. сокинони меҳнатқарин ва ватандӯсти ноҳия бо ифтихори баланди миллӣ ва шукргузорӣ аз фазои сулҳу собот ва соҳиби истиқлолии кишвар саҳми худро дар татбиқи иқдомҳои нек мегузоранд. гузориши ҳамкорони мо. дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба ифтихори ҷашни муқаддас 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав корҳои ободонӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ идома дорад. сокинони ноҳия бо шукргузорӣ аз даврони соҳиби истиқлолии кишвар пайи иҷрои чунин иқдомҳои неку шоиста қарор дошта, баҳри зебову назаррабо гардонидани маҳалли зисти хиш саҳми арзанда мегузоранд. имрӯзҳо дар маркази ноҳия ва кӯчаву хиёбонҳо шинонидани гулу бутаҳои ороишӣ ġarayon дорад. бояд гуфт ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав дар шафати роҳҳо ва кӯчаҳои марказӣ беш аз 70 000 гулҳои ҳархелаи мавсимӣ шинонида шуданд. имрӯз мардуми сарбаланди ноҳияи шаҳри нав низ барои ободкорию созандагӣ саҳми арзандаи худро гузошта истоданд ва ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе аз ҷониби
تشکیلات و مؤسسه ها شنبگی حشرهای دست جمعانه دایر کرده ایستاده است. در آینده نیز بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نیز کارهای آبادانی و سازندگی را ادامه می‌دهیم. ساکنان ناحیه در پرتوی دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهتی براه мондани корҳои тозагӣ ва ободонӣ бо дасту дили гарм ва бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу осоиштагии мамлакат камари ҳиммат мебанданд. вақтҳои охир сабзу хуррамгардонӣ ва бароҳ мондани чунин тозакориҳо дар ноҳияи шаҳри нав ба ҳукми анъана даромада минбаъд низ бо ҷалби аҳолӣ корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза мегирад. гузориши дилшод раҳмонзода ва садриддин иброҳимзода аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилоотии ахбор. дар ноҳияи ҷайҳун таи чанд соли охир ба азхудкунии заминҳои нави корам таваҷҷӯҳи хоса равона гардида тавассути ҷалби соҳибкорон садҳо гектар замин дубора ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. тавассути обёрӣ аз масофаи 19 километр роҳ майдони 400 гектар замин дубора ба гардиши кишоварзӣ дароварда шуд. имрӯзҳо аз ин масир ҳосили фаровони зироату сабзавоти гуногун ба даст оварда мешавад. мавзеи корамдеҳи ҷамоати шаҳраки дӯстии ноҳияи ҷайҳун ки чанд сол боз аз норасоии оби полезӣ ба гурӯҳи заминҳои лалмӣ ворид шуда буд, бо иқдоми соҳибкори маҳаллӣ Фаррух Маҳмудзода обёрӣ шуда дар ин қидаҳо дар масоҳати 60 гектар пахта, 60 гектар беда, 10 гектар сабзӣ, 1 гектар помидор, 1 гектар бодиринг, 4 гектар пиёзи тирамоҳӣ ва дар боқимонда замин кишти ғалладонагиҳо гузаронида шуд ки ҳосили он нисбат ба дигар заминҳои корами обӣ бартарӣ дорад. аз соли 2020 инҷониб соҳибкори маҳаллӣ хоҷагии деҳқонӣ ба номи Нуриддини Маҳмудро таъсис дода ҳамасола дастоварди меҳнатии самдоронаш намунаи ибрат гардидааст. айни замон қариб дар ҳама хоҷагиҳои деҳқонии минтақа ҳосили сабзавоти барвақтӣ ба анҷом расидааст, вале дар ин хоҷагӣ ҳосили фаровони сабзавоти гуногун ба чашм мерасад. пештар бекор будан, беоб будан, айна об ровардан, хеле ободонӣ. мо 6 гектара гирифтем, дар ҳамиҷа харбузаву тарбузу бодирингу помидор полезӣ коридем. ҳосил хеле хуб аст. тавре мушоҳида шуд, хоҷагидорони бо таҷрибаи ҷамоати шаҳраки дӯстӣ агротехникаи парвариши маҳсулотро саривақт анҷом медиҳанд ки дар натиҷа ба гирифтани ҳосили дилхоҳ ноил гаштанд. деҳаи Хайробод ва деҳаи Ҳофизи Шерозӣ ки аз норасоии об солиёни дароз танқисӣ мекашиданд, роҳбарияти хоҷагии Нуриддини Маҳмуд бо дарозии 19 километр обро ба маҳалла баровард. тамоми аъзоёни хоҷагӣ ба кишту кори сабзавоту полезӣ ва ғалладонагиҳо машғул мешаванд. дар ин минтақа заминҳои тахту ҳамвор барои кишту парвариши ҳама гуна маҳсулот хуб арзёбӣ мегардад, чунки иқлими ин мавзеъ нисбатан гарм буда ба сабзиши зироату сабзавот созгор мебошад. имрӯзҳо дар баробари ҷамъоварии маҳсулоти мухталифи кишоварзӣ аъзоёни хоҷагии мазкур ба тоза намудани майдонҳои кишти сабзӣ аз алафҳои бегона машғул буда тасмим доранд то миёнаҳои моҳи октябр ҳосили ин маҳсулоти серталаботро низ пешниҳоди сокинон гардонанд. 4 гектар пиёзи тирамоҳӣ ки баъди ҷамъоварии ҳосили полезиҳо кишт гардида буд, имрӯзҳо хоҷагидорон ба ғунучини он шурӯъ намуданд. ҳосили пиёзи кишти тирамоҳӣ сифатан хуб буда барои захира намудан дар фасли зимистон мусоид мебошад. иқлими минтақа ва парвариши дарахтони мевааш донакдор хеле мутобиқ аст. аз ин рӯ роҳбарияти хоҷагии деҳқонии Нуриддини Маҳмуд вобаста ба имконот дар масоҳати 13 гектар боғи бодом бунёд намудааст. дар муддати 5 соли фаъолият аллакай ин ниҳолон боровар гашта сокинон аз меваи он ком ширин месозанд. бояд зикр намуд ки дар ин минтақа хоҷагиҳои дигаре ҳастанд ки барои рушди соҳа бунёди пистазорро дар ин мавзеъ ба роҳ мондаанд. барои сабзонидани чунин ниҳолон заҳмати зиёд ва шароити мусоид барои фаъолият зарур дониста мешавад. роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маркази тақсимоти яклухти витаминҳои Тоҷикистон барои бунёду парвариши боғи писта дар ин мавзеъи корамдеҳи ҷамоати шаҳраки дӯстии ноҳия тамоми шароити лозимаро фароҳам гардонидааст ки имрӯз нашъунамои хуби ниҳолон далели ин гуфтаҳост. 5 сол ҳаст ки дар ҳамин минтақа тамоми таҷриба гузарондем. якумин таҷриба буд ки мо сиквач задем, обшур буромад. вақте ки обшур буромад, қисмати ниҳолҳо хуш шуд. таҷриба кардем ки аз дарои 5 оба гирифта биёрем. дарои 5 ҳамин хел аст ки
و لحظه به لحظه موجش دیگر میکنه، تغییر یابنده هست و در یک جایی مقصدشون همین هم بود که نه تنها باغ رو ما باید که آبیاری کنیم، بلکه همین همسایه ها و حالی که همینجا هست آهسته همینا با ما آبی پولیزی تیم که اطراف همین منطقه، اطراف همین دهه آزادی و حالا دهه کرمده یک دهه شد که نه تنها برای مردم همین منطقه یا که ناحیه و در آینده ما کوشش میکنیم که تمام туристҳоя ба ин ҷо ҷалб кунем. мақсади бунёди боғи писта танҳо ба даст овардани ҳосили он набуда, балки омӯхтани технологияи парвариш ба дигар хоҷагидорони гирду атроф маънидод карда шуд. ҳамзамон баҳри ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба чунин мавзеъҳои хуррами тоҷикистон масъулин мақсад доранд ки дар дохили хоҷагӣ инфрасохтори сайёҳиро низ бунёд намуда, дар оянда қабулу хизматрасониро ба меҳмонон дар сатҳи баланд ба роҳ монанд. бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ бо меваҳои аз лиҳози экологии тоза, кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод бо истифода аз навъҳои беҳтарини себ ва маслиҳати мутахассисони соҳа сол аз сол ҳосили боғро баландтар менамоянд. шарҳи бештар дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор. иқлими ноҳияи Тоҷикобод барои рушди соҳаи боғдорӣ хеле мувофиқ аст. дар ин диёри хушманзари кӯҳистон навъҳои беҳтарини себ аз ҷумлаи хубонӣ, навъҳои пешпазаки маҳаллӣ, навъҳои маъмулу серхаридори крепсон, голден ва самаринкою ҷонатан парвариш ва истеҳсол мегардад ки бо сифати баланду таъми хосашон фарқ мекунанд. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Сайфулло дар деҳоти нӯшори ноҳияи Тоҷикобод дар 2 гектар замин боғи себ бунёд кардаанд ки ҳамасола аз ин боғ метавонанд то 35 тонна меваи босифат ба даст оранд, зеро аз 1 гектар дар натиҷаи меҳнату риояи агротехникаи парвариш хоҷагидорон зиёда аз 160 центнер ҳосил ба даст меоранд. барои гирифтани ҳосили баланду босифат хоҷагидорон ғизои саривақтию нигоҳубини ҳамаҷонибаи ниҳолҳоро ба роҳ монда имрӯз аз самари меҳнат зиндагии бобаракату рӯзгори обод доранд. майдони умумии боғҳо дар ин ноҳия ҳамагӣ 1670 гектарро ташкил медиҳаду ба қавли боғдорон имсол ҳосили мева хеле фаровон аст. боғдорони асил бо баланд бардоштани масъулнокии боғҳо иқтисодиёти хонаводагии худро мустаҳкам намуда, дар ин баробар сабади истеъмолиро бо меваҳои тару тозаю бо сифати кӯҳистон таъмин менамоянд. аз 10 то 15 октябр ҳосилғондорӣ сар мешавад. ҳастанд харидорое ки мегиранд мебаранд ба шаҳри Душанбе ба ноҳияҳои мисол вилояти Хатлон. хоҷагидорон кӯшиш менамоянд ки навъҳои самаринкою хубониро бештар намоянд, зеро ин навъи себҳо барои нигаҳдорӣ ва содирот хеле мувофиқ аст. шохаҳои аз серборӣ сарозершуда аз меҳнату заҳмат ва дилгармии соҳибонаш ба ин пеша аст ки бо муҳаббат ба хотири фаровонии бозору қонеъгардонидани талаботи истеъмолии аҳолӣ бо меваҳои хушсифати кӯҳистон ҳамаҷониба талош намуданд. мардуми сарбаланди ин ноҳия бо истифода аз шароити хуби табиӣ дар қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ низ баробари дигар зироат аз дарахтони мевадиҳанда ҳосили фаровон ба даст меоранд, зеро иқлими кӯҳистони диёр барои истеҳсоли меваҳои шаҳдбор созгор аст. иқлими ноҳияи Файзобод барои парвариши себу нок мусоид буда, майдони умумии боғҳо дар ноҳия ба 6420 гектар баробар гардидааст. соли равон кишоварзони ноҳия дар майдони 34 гектар боғи нав бунёд намуданд. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. боғи навбунёди суперинтенсивии хоҷагии деҳқонии Абдукарим дар майдони зиёда аз 5 гектар бо истифода аз технологияи пешрафтаи давлатҳои Итолиё ва Туркия бунёд ёфта, ҳангоми чинонидани ниҳолҳо мутахассисони соҳибтаҷриба аз ин давлатҳо ҷалб карда шудаанд.
дар боғ 15 000 бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ва 4 нави себ шинонида шудааст. боғи суперинтенсивӣ бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Манучер Каримзода бунёд карда шуда, ҳосили он асосан барои содирот пешбинӣ гардидааст. обёрӣ ва ғизодиҳии ниҳолҳои боғ бо усули қатрагӣ баром монда шудааст ки бо чунин тарз бунёд намудани боғ дар шароити имрӯза аз бисёр ҷиҳат манфиатовар буда, масрафи беҳудаи оби полезӣ пешгирӣ, хароҷоти нурҳои минералӣ коҳиш меёбад. ниҳолҳои дар боғи суперинтенсивӣ шинонидашуда дар соли дуюм ба ҳосил медарояд. меваи себ дар моҳи сентябр пухта мерасад ки ин аз бартариятҳои асосӣ дониста мешавад. пештар дар хоҷагии деҳқонӣ мо маҳсулотҳои кишоварзӣ парвариш карда мешуд. мо тасмим гирифтем ки барои таъмин намудани бозорҳои ҷумҳурӣ бо меваҳои тару тоза як боғи суперинтенсивӣ бунёд намоем. طبق تحلیل و بهادیهی علمای ساحه کشاورزی با نظرداشت رعایت درست و سریوقته اگرتکنیکی پرورش از 1 هکتار نهال درختان باغ سوپر اینتنسیو گرفتن از 80 تا 120 تن حاصل میوه در نظر است. در نوبت اول این عامل به منفعت باغداران بوده در تامین بازار استعمالی با میوه‌های لذیذ و خوش‌طعم و از جهت اکولوژی تازه وطنی زمینه فراهم می‌آورد. در قسمت بالای باغ سوپر اینتنسیو در میدان 2 هکتار پرورش درختان آرایشی پرورش کرده می‌شود. در آینده در دوره مسئولیت و نشاندادهای علمان و متخصصان ساحه کشاورزی رهبریت خوجگی نیت دارد که در شفت باغ سوپر اینتنسیو همچنین بنیاد گرمخانه دائم عمل کننده برای پرورش سبزیجات بروقتی طبق طلبات معاصر و اصولهای پیشرفته پرورش سبزیجات بنیاد نماید. همزمان در خوجگی دهقانی موی پروری عبدالکریم دهه شیرامونی نویه فیض‌آباد که مساحت عمومی حوضهای موی پروری 3 هکتار را تشکیل می‌دهد در آن ذات‌های گوناگون ماهی پرورش کرده می‌شود. در عین زمان جهت زیاد نمودن ذات‌های پرورش یابنده ماهی و به این وسیله زیاد کردن استحصال آن در خوجگی 2 حوض تأسیس داده شده است. در مرحله اول پرورش 20000 ماهی از قبیل ذات‌های ماهی کپور رنگا، امور سفید و سیاه و زغار ماهی براه مانده شده است. مسئولان نقشه دارند که در آینده نمود و مقدار ماهی‌ها را بیشتر کنند. تأسیس خوجگی‌های نوی ماهی پروری با استفاده از تکنولوژی نو، دادن امتیازهای مساعد به صاحبکاران در سمت مذکور فعالیت کننده، تأسیس کارخانه‌های استحصال خوراک ماهی و کارکرد گوشت آن از جمله عامل‌های تکان دهنده رشد ساحه ارزیابی می‌گردد. همه این تدبیرها از جانب حکومت کشور در دوره تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه ماهی پروری به خاطر پیشرفت این ساحه سردرآمد، تأسیس جایهای نوی کاری، به دست آوردن درآمد اقتصادی و در مجموع بهداشت سطح زندگی مردم عملی کرده می شود. بینندگان عزیز، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.